Chari hermano, kanga kaparsaña. Ari hermana, kay programancha kallariko kanya. Dios manta. Uyarikuna. Dios manta qilqasqata willachchukanki. Imaynalla, hermana Inocencia. Walihlla hermano Benigno. Qanri imayna kashanki. Kalistuñachu kanki tata Diospaq palabranta yachaqakunapaq. Ari, listo ñakani. Imamantakunan yachakusunri. Kan yachankichu kunanqa pitaq rinantiyan willamuq tata Diospaq palabrantari. Joaquín ninku, pastor willangan. Joaquín danin, misionero willanantiyan. Nispa ninkuqa. Ari nispa ninku, noqaps hinatu yarin. Kunandia yacharikusunchaq piskunachus rinantiyan chay tata Diospaq palabranta willaramuq. Ñawpaqtaqa qhawarisunchaq imachus pasarqa kay hermanonchaq hakichuta. Buenas hermanos ni kunanqa warista hamunkitaq kay lugarman kunanqa wasis marisunchaq iskaymanta iskay tata Diospaq palabranta willaramuspa sapa wasisman buenas hermanos ni. Ay, munasqa qusay. Mayman kunasnuqanchik. A ver, noqa tapurqamusa maymach kachawasunchik pastorqa. Pastor, tapurikuy kunantiyan noqaykuta maymantaq kachawasqayku pastor kay warmisitaywanri. Kanqa hermano hakichu qankuna rarquychaq haqaylu mawasapi wasikasyan achayman rarquychaq hermanos ni. Ya, listo hermano pastor, resqayku noqayku. Ay, qusay, mayman rishnintaqri. Kachasqawanchaq qaylumaman karitu kashan rinaqari chay karumanpun kachasqawanchari. Wakin hermanos mantaq kayllap tukasqa. Ari qayllitaqllapi pero noqanchita kachasqawanchaq kay karumanraq chayman rinashkasqa warmisitay. Entonces, hakusinari, haku. Chay qomunchik karuta hamunchik, pero hinapis chamunchik, haynipiraq wasikasin chayman hakusina tapurimsunchik. Wasiyo, hamushayku visitata. Ay, algulla ayñamushan, hasta tukari. Wasiyo, hamushayki visita hamushayki. Mana china pipis kancho, loqsipunku china, mana wasipi ima runallapas kancho yarimuqqa. Qaychinpapir ubeha kashan, chay picha kashan kay wasiyuqa. Hakusina chayman ubehatinchik qarqun. Ay, perkaruqa, chaypas kay pastor kachamuwanchiknataq kay karu rinanchikpaq, saykusunchaq. Ama rabiyakuychu, hakusinalla. Ay, atatata, kiskaykuwan chakiman. Kiskam saruykunki? Ari, kiskam saruykun kunankuqa purisaqarin. Ay, kayp noqanchik purishanchaq pastorpaq llamk'ananta, pastorpaq parlananta. Imaqtinta noqanchiktapun kachaykachawanchaq. Pastorqa ganan ari, payqa pagasqa, payqa suelduyuq. Paykuna purinanku noqanchiktar kaypi purichishawanchaq. Noqa rabiakupusani noqa. Ama rabiakuychu. Noqanchikpis willanallanchikta kashan Diospaq palabranmantaqa. Pero pastorqa paykuna paguyuq. Noqanchikman paguyuq kanchaq. Chayta riparanayki tiyan apero. Ay, Rosay, chay pagasqaqa, chay pastor pagashanchaqa kay pachallapaq. Hanaq pachapi wiñaypaq paguqa kashan esposo. Ya amaña piñakuychu, ama rabiakuychu. Haku parlarikamuna haqay ubeha mitishanchaywan. Arips entonces ñaps kay karutaña hamunchaq imataña ruwasuma rina parlarimusunchaq haqay ovejerawan aris. Ari, sumaqta parlaykuna Diospaq palabramanta sumaqta sunquman chananpina. Imayna bichasunki hermana Inocencia. Ay, cha hermano hakichuqa rabias obligasqalla risharqaqa. Ari, kay hermano hakichuqa payqa ashtawanpis pastoresllata hawkatan, misioneroslata hawkatan. Payqa mana qanimakunchu riyta tata Diospaq palabramanta willaramunanpaqqa. Ari, payqa nisharqa paykuna sueldo kanku, misioneros, pastores sueldo kanku, paykuna sinanqa willamuqqa nisharqa rabiakusharqa. Tukuy runasman willamunanchaq tiyan evangelionmanta. Chayta niwanchaq, chay kamachisqa kanchaq noqanchisqa. A ver, uyari kay tata Diospaq qillqanta, kay
Hechos libro penin kuhninkas akapi posajah chihlay penin kaihinatam. Espíritu Santo kankunaman hamohtin atiban junt achiskas kankichah rispatah nukamanta testigos hina villaychah tukuy kaypacha ochosninkama. Ahinata nin tatayuspah palabranka entonces no manchiska junt amanchah tianchay maitetash kamachiwanchah chayta. Ya, kunanga ya chaniña. Y maraykush tata Dios palabra benispachaijinata. Entonces, picho Señor Jesucristo ta salvador ninjipena pegoga. Tokoy ninchi willamunanch tiangari. Ari hermanay, chayta newanchah ari. Kare wawgay, tukoy manchu willashanki Dios pa palabranta. Vecinosman, runamasisman, u pastor willanallandachu siyashanki. Munasqa panay. Nasqa wawqi kanka Jesucristo ta khatesinaka kanka willamushankichu tata Dios pa palabranta. Hermana Inocencia, listuña chukanki o versículo ta yachakunapa. Ari hermano Benigno, listuña tani yachakunapa. Kunan puncha yachakunanchik kasha o versículo ta. Mayrentas kashan hermano Benigno. Konandia yachakusanchak kay Evangelio Marcos librope chunka sohtayo akapi chunka hisayo chihyayninpi chayta yacharikusanchak konandia peka hermana Inocencia. Ajinatanen kay versículo peka uyari allinta Jesús tahnerka richak tukuy kay pachaman Evangelio ta vilaramoychak tukuy runasman. Con tiempo Dios te ayupayanachi, hermano Benigno. Ari hermana Inocencia, Dios te ayupayanachi. Con anta que comer en minarimán de yupayasanchis chunka ohniyo yupayanin kashan.
munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programato yarisqaykimanta. Aya kaykiki horasta kutirimos pakayasqaykuta. Kay programawan Dios manta. uyarikuna.